Menta kasih kinong yalam bahak madu jongka Hills Farmers Union. Kilalik banyak kendo. Yau Secretary ka Agriculture and Farmers Welfare Government of India us Sanjay Agarwal. Ha office trikam jungu Hanong ba Delhi. Kini kinong yalam kilalik ban kendo kerpang iu ban pensngau ya shibun kimat. Ha kabayday bat ka jing jong kinong rep ha ka jela. Ha ka jing ya keren jongki bat utai officer. Kila penlut por kambun. Ban ya tai halor ki arteli kimat. Kawai kadai halor ka jing herdor pelat using bat usla terpat. Namar kani kala penduk pelat ya kinong rep jongi ong kini kinong yalam. Bat sakwai pat kamat kalong. Baka central government kadai ban kentup lang ya kinong rep bom don caka. Haka thup jongka skim PM Kisan. Kamtam ya kinong rep jongka jala Meghalaya. Nakaleng jungi kum kaseng kaman syua ngila ya kendu yau lat ke jela banyak keren ki kato kami ki isu ki bedai bat ke surkar India kamtam hebri jing dawa jungi norep te menta kasngi nakaleng jungi ngilawan banyak kendu yau secretary jongka agriculture jongka surkar India haba ngila ya keren ya buntli ki isu bat ila stress ya artli ki mat bading kong hakabiadai bat gejing bom yo jong kinong rep ya ka PM Kisan ki bom don jaka nakleng jong secretary ula pensyai ba ya ki bom don jaka nom yo tanrei la da kidon ke jaka jong ka kala benlong ke jaka jong ki klan la ne jong ka kur kia kita la men pensisya bat kila ban yo ya kene gejing rap lang baka PM Kisan nakleng jungi ngilai kren ru hakabiadai bat kene ka market intervention scheme kumbang ngitip ka market intervention scheme kene ka scheme nakabenta ban yarap ikinong rep kamtam haba kadon gejing hiardor jong kimar kimata te kumenta usnem kumusing la hiardor sipa palat te ladai berpetrikam yakini ka market intervention scheme te nagliang jong secretary ulaong ba nak kadai banwan ka proposal nagliang jong sarkar jela bat nagliang jong sarkar India berikan sa approve te nagliang jongi nangne nginsa ye kendo iki bor sarkar jong sarkar jela bakin pha ya ka proposal lengba ngane ka market intervention scheme nang ba ungla baniarap ikinong rep kamtam kitu ibala hiardor palat kumenta kumangala mention using bat kuai te ngi scam naling josor meklia kan sa le ikban kam kamtam nakling jungiru insi le kendo yaki bor jong sarkar jela